for this evening will be I'm gonna call on all Lila people to please come on board so we can sing a song to our special guest tonight. We'll sing first. Magdala Namanas, Vice President, you're welcome to you if you want to join us to sing. We need Tanner.
Hello, mwet, Yela. Kalangan Armas, Yela. We'll call on the President to please come up and do opening remarks before we move on. President Dixon Thompson. Ikaw na si Mwet na Tewa, Mwetigi Kasa Toto, Manila, Kusain Kaksak na Singkat, Kimon Bulash Kwewa. Paling nga nakilain Pasta Lasha, ni Pasta, Tikinis, Mwet na Tewa. Manila pa special akilat na si Vice President Lash. Ito sa'yo, alang si Peakilain Mwet Wiko Bag. Ama ko siya mapahal yun rin na si Pesing ba? Well, fat kula. Ikat na kayo ni Kaya na kuwan siya. Para niya bising. Wala kiyong talata. Kanta ba Kaya siya? First time lash pa Milo. Nakishpinil Milo Iprem. Nakishpinil wayangin. Lash kirit malat. Masuwet. E papanorin tapo niya. Ang sab tingi. Kaya mo, yun na, kailan sa pusher si, nag-isipin mo kuya, nagpanan, na, pusher. Paano nga nakilin, sinsudo mo, mawiyan tapawin mo, tapanuman, tapasweet, kuyan pe, tapanor. Nagkumus na gawa may tilan. Amay tiyok siyam sa mo, kispin, ako sa petapa, istuki, masit kya kipensa. Paano siyam-siyam siya kuya, kuntiyan talong si lemon sweet, yung parang pati siyam-siyam siya. Ang kalbun niya na yung akulan mo na kayo, ikaw stikin pero sa ako hindi ka po ito. Ama pang siyam-siyam po ito, lamalap ki pera. Hello, Manila President Dick. Desum na ke history line Memorial Medela, Ramanang Banglo, La Minister Switzer Robert, dan history report jangan, kalau bangun. Bayangan we, masih mesti nagalan, kat latan alas. Mana nagawa kat, kait sipalakan, tidusin mo alas. Efin na kimatawa klan na insinye, kat palakan ka. Kat para ni kipensing at inarape, sisin silas, kisipe alas kipensing. Akluangan kain rana kasen kaksak. Kimulas. Eke pela lela kaden rape. Aklet plastis. Lain Yoksrah magtalay. Kipensing. Abang siya ispensingin. Paimat na kayo. Agalen. Witkulan church. Witkulan na dawi. Mwet mata, mwet force, balik sa sirk, host na kayo, mwet piya pinal nila. Special recognize our Vice President, Second Lady, and your delegation. Thank you very much for joining us in celebrating our 81st Memorial Day. January 18, 1944. Thank you so much for taking your time to joining us this evening. My message this evening will be in Kosrae, so bear with me. And those who can understand the language, please translate and pass it on to our colleagues who are with us tonight. Thank
Thank you so much for being with us tonight. Happy Memorial Day na siwas na kayo. Kalau na siya basta yang saya kaya naman ako man kahit ke siya makat kay si palagan. Ako slong ko siya yap ko haling lu o sa sel sunan ko siya. Orela o sa sunan ke pense en ko siya sun mo wanak luwa rela ye yang lu nam senya. Siya ko yang lagos na ke ye misenya orela ye haling siya. In March to ye ko siya ke ye haling siya misenya. Ang lahat ng mga buwangan. Tarakta, una kay pastor sa mga biyang siya. Katara as magan lasing going, tabo na sin full nadas. In going, we got it lapan kayo force nga, maupepas masikyan na sin madalas somna. Napalang magunar sin ganda pala ipsengan. Sometimes ko yaga abin sa ginare na to tarakta anche ke gilak na met kada ligi January singa lagos siya yapo ang alagos may wana kluo lon fela da troke ganyak le in mass lon ulala pluo kat pang ulala pluo ngan ba allied power access power. Mutan felala maurela allied power ko forces kan ba United States, Soviet Union, United Kingdom, China, France, Poland, Canada, Australia, New Zealand, India, Belgium, Norway, Netherlands, Greece, Yugoslavia, Brazil, South Africa, Mexico, Philippines. Ash mutan felala singa ulia power la usingan. Usi sayangan access power power ba ash mutan felon gosh. Germany, Italy, Japan, Hungary, Romania, and Bulgaria. Pangan mutan fel igas power la uulala luma samde World War ko may wanak lulan fellow. Na parang January siya po ko mo uliya and Germany siya ko uliyak siya actor siya magawa ito Adolf Hitler. Suka ka na may wanak lulan na siya mo doon fellow Allied Forces ng Poland Germany the line Poland len tolu ko September tolu kalendi ko September tolu CF ko tolu mo ulia Britain and France so ang wala mayon Gaza and Poland line Germany parang ke December line same when singa December it goes CF ko angaw siya Japan Orela surprise attacks in the Pacific Fleet, Finan Pearl Harbor, Hawaii. Surprise attack. Namakita ko maars. May surprise attack. Surprise pa, mga dukme. Thank you very much. Lumalam na mga surprise attack singan parang America suwang na kayo ngayon na uplo. Hindi na tayo ako na kasi surprise attack singan. Yoka may in Marshall America at Japan may pensingan. Japan pa karangan Pacific Micronesia nakadisip na coffee ng Micronesia ngan. Napanan ko siya kaya daas ke kulyat lang karangan yak pa ng Japan. Pati pa Yoksrah soldier and Japanese ngan
elak pugi pos Elois mutala dan finan Kosrae. January singewalai gos si yevko angalagos. Tanggal tudang singan mwet forin belje wimet mata Elos faralit nagarit maguna Elos. Kata som bakpaksak kata som nage atake me atake som ritma kaime pinandavayat inlas kata som yet fasa pinshain mapalan sulsit sipaangan na depat na mwet along a percent akstok ngurnger fingo fataka kiribin tekalim lalos pelsingo Elos nan kami mamalan mo Japan ba aksok mangurngan depat na siring finan poro gas la shulgagen temaokan Japan ba aksok nge Elosin kan su kaing lagi wikle metaphoragin kaing su kan elosin wikle we balik susut pelse mettige aksok la elos tina agelenda elya paing elos susutena peangan panang kepensi masulgagen ya aksok ngan elos takini kaing elik sukla elos akan mong lagi na depato kelen singan sulya artmet pala Archeo palawong waya pagkakalem gela siawlu palagan mwetlo lalos wangile kitipin kupe pam na binan Kosrae siawlu ngan mak pagkakalem ke siaw sipe ne mada kielo san ba ne afilen sipe siaw siyan ba siaw kinere papel fret kinere ba wi ong la waya ke pelsingan kata mama katsamon Masamanyak misalan papel fretsingan ba elgal pen inye limes taka na spisin wala na kapensima pamgan kubek na parang report at mo usin pamgan sa paklan gawal paano yan misa sila papel fretsingan nage sikya mainganan wangin bedin or proper burial on must do and elos sana fuliye ako in mera ako in mukila lagi taka lelo take tukun pamwen si sila finan lelo kapunan lelo na pisin lemusak fin be pot pore la ilang sinmut lelo ke pelsingan ameda plan Ntoy kako in mukila ligian nila sumnawan tipe share somjengan dewa na pelm singe katkan sto na life had lay nangi elo seni na inkal kamin fin mais los kapen fash shale na wan kata som mata form seng kata lugev kata fin bal kata limes Pangalan elos mubuila in sumbata sigo kasha we. Na wana ke gus ida pedarian tipisha shala singan wangin lo magula na silos. Elos chifena som ako in kanara iwela alos na ke palan bel singan. Samram nge ona ke nga fak ke mutawa wangin maslos arsin bel siya. Panang samram nge make samram ka destake keynote speaker ke guys si palan belingan we must tamagat or kaya nara access last na ke nage kadakpulat kilan misiyeng yo itu endelo ra program si penang ke awasingaw lalos yan Kosrae kespen pangan pensema solya ka aksakan ka sinan Kosrae faga ba Kila ko lo naksok ngayon wangin elos takade som na wangin flow ka aklugo sa rawan siya nga lima ko palanggat inkain karangin pe mulan metlas kipensingan naro kipen misingya kat agalen akflat ke
Yeah. I think I would see Wait kada katela tuin ira flat kilin singen. Kai si se uda palakin liangan sfena ro aplat lalo sinakilin masikian na siloskin belchingo. Tarap ta ferna tuk kada wait kulon town government finandilo shike inakie inekin din na lapse. Kemo tawa apply los Ustanas in church nila ingayin akilin raplet sunrise service lalos kaso na kaya klemain akilin yak malin na dapse. Pero na ke 2009 tafa kaya klemain lin na dapse lanan nila. Orela kain fin 2009 na musenge yena singe olon gosh pa akwagi mail lin na dapse finan nila. Lawa ka Kat aklat je finsa kuen mo inka tetap sana sin full nadas in we aglen la dia wa ye fsar se painge na palang kat we aksagen e aklan sin gat la el we matlashan wana kang afak ke mutawaka peng wol sin ka targe pel singan palang el liksanina ara afak na sin matlash ngan edala askatse akwa gitari Vuosa te finan Kosrae pana kaya matlashin kain tuuna kake wadal finger finsak lalos. Oye safsa se mga langsusman sherry pelsingayo pepa ke kalema enchipanan surrender dari. Ilos ke sakayla mo Kosrae kansilila na yo. Ilos ke wana ilos telefon na. Napana ilos plani sida ingofsena inye inye filmbal na invalain singan. Los rani metlangan tuwedin singan. Met Japan sosi Japan ma ako parin sin met Kosrae ka metlangan yo. Los sumadain mas los hingain karingen India persia kleo ye singan. Namakat long kaya pa tinafale finsak sila ng Japan ngan. Tinarikle panang file kitin we met lush sumdangan kaksagan. Apuklan God, kaya yan nagawa ma elos palakan pensyo. Mga kanes pensyo ngayon kain sukya ko tapadan simatlas. Sa pangay faklak kain sang tapala supe las ke pensyo ngayon. Kaya yok pas mga kan samandang ako to gelain mga kan karin jakan lasa. Nawa hingan ako malap ke artapela an kain Saman mga archirugin kain kasa finta klas ke ven misenga. Klo na malap ke pelo. Belum malap keynote speaker Switcher Robert G. report naman. Pelo kita sana sin finish dalong masyaw luwap yang finish from dan one. So sipe so kinere finish faklos. Papanan pelo tasuk na siwos. I'm sorry, I really want to go get some food now. I can recognize our president and the wife and also the new cabinet. Today is the date that US bombed my place. I really don't know why they bombed only that small island. Or maybe just because of those Japanese. That was really targeted their drops. One bomb didn't explode in the ruin, and on my way to school, I really stood there and knocked this one, and later on, those people came. Anyway, those people came and take that one. Anyway, belum malap jin wait na kaywa, ngapa sisiyaw ma wait lam ta. Apple at the Glontin June, Papat my pretty boss bar. Looking at Nesikias me na Glapalon no. Pat metal si Lali Kawak Block. Kanya the
nikiran sila. Na suk na babat mo siya. My dad have 7 sisters and only himself. He still has a very good person. At nasik na babantaw ka na kiental. Matawangan sila aroma. Patok we mawimit mele mata. At sundalin gel talale. Matu isa siya. Hanorwit. Tama ko lumalak siwas na kay waki. Tako mit Kosrae Guam. Kudonsin mit Devon siya. Mit utwe, mit mele, mit welong, mit Kosrae na pon Guam ki. Kos bata pletjilin na. Kanin Yoksrah sila. Lumalap pasta ki. Mana ko gulon simdal ki mana ko tayo kat sumungok lumalap. Belum man lang pa no. Wala yung may remarks, hindi mo mga sumungo. Joe Canary, Ash. Fine, sweet planet. Joe Canary, finish, I will do Bella. Maybe Vice is related to canaries or never mind, you have a piece coming up. Right, Baba Sweet. I'm not a canary, I'm a Robert. So, anyway, lumalap, napayag si canary, para sa pwede nga tuyagin ka na pali. Tigin siya mapa, natagawiyak pali, salon canary anda. Wala sana nor. Well, lumalap, sinwen na kayo matagawiyak len na. Wana kaya kaloy mo. Papa Fred Canary Mawiel, Papa Soram Canary, Papa Stephen Canary, siya kat mata tamal susin tayo ka. Gultolo na pangan kinas patayin ke, tapangan mangay ta ke siya usingan. Tagulomalap ke kuwas taka wiyagalin lena, wangin magat ka in fact, sa in fact, kilo na malap ke pela, kilo. Hello, man. Alright, that's what I meant. We got off card tonight, so I would love to give it to our Vice President if any word from you. Lo malap masimit, lo ki pela ngaysyak na sik. Masimit ngan wipe kaksakin gat fak kulo na sil ki maulwo ki pelwo ki den kapen takeni wo yeka inarabe akadlash na ki then a special siya. Anakilin pe kaywa may kulash may Colgate Church pasta tikin tikinis may Klansaplan Church Itawi. Anakilin may kulan Kosrae Association of Guam KG Giloke Shloos. We might call on Lela municipal government, Lela community in Guam. Nangakepe akilen show sipe show kinere ay talash kosash ngake akilen goes kilain primarily sipean maki pe show los ma wipe pala kayo kung show. Kanakilen may cool ma masters kayo kanakilen may mata tapa sweet nalma tiginis papa norma noman ma pasta madal fosh or tayo dal wiusite na kaya akilen may mata lash na Harold wipe mata fosh ang nakilin betalik natas may kaywa kuloke kos shelos pe we fakal pasta sham pienya kiden ka pe tafila mang na shelos kaywa aldal ke ashlasha ta close program mo ta kadale shui lagat kain we program o yeka
Kat mata Palau fanafalok ki inauguration si Maurikwi anatari ngayawal government la siya we staff mawiya ngayon aki introduce sila dal mawiya ngayon Yolanda Joab Mori pa acting chief of staff Yolanda stand Kenmore Salvador Elba assistant secretary to Department of Foreign Affairs Divina Ken el Foreign Service Officer sa Department of Foreign Affairs. Of course, Comunidad Johnny Silvanes, Silva Acting Consul General to Office Lodge in Guam. Kaya ako Second Lady Becky Ashlalo, kay Wikat. Staff Lash may Wikat in Dafikat Kifash Lash na Pinin Palau. Kain mo ko na Yoksrah ki sham pieng akiten kain ak foto to ye kapaslas na sin matan fel siya pero kain mo ko yang ay na naspe presence tas kiten kain sham ki akapashi las ki government las FSM na sin government siya sham nagagulo ki pelota ngati sham boys ngakifak kulon jil pasta ki ilala akataye pe wo Kesamram ke Paipal ke shipen Yoksrah. Ang akivakulon jil baba sweet al na wo al complete akataya lal ke shipen lash ke lenjing yok nan jin matlila. Orang ate shulak yok yang ama finrak lash pa na fact pieng akiden ko interview lamang yan na kayo akiden din natotola akiden pangon to kay ni akiden na sham talik natin sin long manelos pa interview lape mga na sin full fashion pangon responsibility la siya ang ala porungo pel na kayo nga long shamash na masasya nga learn peki lensing Amramal Babaswida Lekalim Mavanofalo College CF Palingel Tapa Maisam nga Rensley Sigara Pulton Abraham pa Kat Fosh Fanofalo College me Kat the staffy Lelu Municipal Government Papa Cash we might call Finandela staffy Gelustam Dagara Sham Paipalalus na ki Lenjing lagi te aki akwa charterlan and la ka ta ngai sam suganum lash na ki information ma mit ngai norik ma na kata bagat long fashion ni bising ki sam ki lenjing la kulola ka informalize aklen yak lenjing ma len special shin na jin mitilla commemoration na ki len Yoksrah Sabi psing ki meding nga fashion akivak kamerale na siwaskewa na kamerale nga ke inkalim la nga Preston likiel kas kita ka inorit makin mengat likiel proclamation jin akilin kas yang kamerale lorani kas akos la sem kasilelia pa KA mokatin ba MO Ranalim pa kikasuru na Lenwo pa naki LE pa kamerale so labaluhin mate kikasya ako sungan bagataran isang orala kasya ngayon kadang kain tagorik makin FSM salang kasin pa yung action na sin white lash kikat 4-4 na gemura state siya ngayon kita in fact lang na von na Lelois naka already kasya ngayon kamerale ake ko sinak payo ko Spain inorik makun ake da kamerale na siya kayo ay si fan na ake fact la in tabla sham la show ye ko ge kalmen le na ake katfindi babaswede la ake da ye wo belsho force belsho orala mayon aklu Kita ka in fact pe mo fin de karang ng yagiliam tan fin fella mi jenge kita ka in shun pe may una tolo
may responsibility la national government la so kaden kain Kosrae la in wangan o yang in sikya responsibility na Yoksrah pang kaden kain karang in mislelan mwet lash matan fel lash na sin matan fel siya masimate nga man i-flash FSM na finan fellow na phone o siya talaga member ke United Nations. United Nations is an organization na Yoksrah maurani tan fel na kayo fin fellow. Inka inalol mo ki. Kaman mission objective lan UN ba inka inkarang in mission lan fellow na phone. Siya yef ko angal si angaw na ki angal limikos. Kosrae fin takasi na kat member ki wana si organization, especially UN. Or a women chance slash kiden ko inakalim ye no naklash. Kiden ko in fact talaga tilang si mga inakfashiya ay nakuluk ki mo lash. Or ngaki in kalim kaya siya responsibly yok log person bagden ko in karang in misle lash. Okay, katigin membership ke UN, amagatli in the phone na kanin kasha mat kasi UN me, nage program magat akfashi misiyang economic development, infrastructure, education program siya yan. We nage finchaklan membership ke UN, pel na kay Australia sikyak finfela UN el tagani phone. Ang aking kalim siyong dala FSM nga prestan ni mo footlash ke United Nations ano yung alekalim ke ipsingan na plan mislelasha. Mayroon gatlong misingin maslon Israel, Hamas, kat foot misingin kat tune level si magat si benarela pasas ke footlash ekin matan fesi kat suffering countries kat kain narela footlash where footlash FSM ke UN. Na kat siya matan fed fin felom siya nga akin kalim. Pel na kat foot, kat we Israel, kat we United States ke footlash. Siya siya peran makilalal fungi lash. Lalal fungi lash fin FSM na phone na. Ara issue na Yoksrah pa nga katalik karangin. Inalik kalim position lash kat support the United Katash ke UN kat support the position man Israel ke mayroon siya matok elo sa ashkem siya ngayon. Pero haki inalik kalim ke la kat ne constitution la rom delita eligi mo FSM il matan fel kete shu sin matan fel siya ya makite ke sang friendship, cooperation, peace and love in our common humanity. Pangan language ke constitution lash. Or agat finisham ke kapash lash ke relationship lash machine matan fel siya ye. Element ke as ngayon na nash ke. Kade ke kawak na sin matan fel na kayo fin fel. Amisiyeng e kunde long la ash diplomatic relations lash na sin in United States, ash diplomatic relations na sin China. Matan fel luma kay met fin fel amisiyeng e ash kapashla. Ash kapashla sida. The kapashla na sin in America ngalik king kalim. Kapashla na sin in United States il special. Katlikiye mo issue na kayo makapash na ke security and defense United States government by Ashkia. But they can deal with security defense na sin matan fel siya. Ash pelash. Siya yef ko ang alimekor US pa liberate matan fel lash na. US pa kasi katipel na. Kapash sila na sin America nga na special. Kagat for na state siya yung katala liksyon ni elakin may klasin ito la katne siyam na sin China. China kat siyam yokin sinan ki economic development, culture, arts, kain program ang ano. Tapos kat siyam ki security kat defense, US magay na pa kat sang kasingan na siya. US government ito la arsh kasi kat pangon katurit magantal nagawa strategic denial
US government ash kasilal nagi strategic denial. Kalmian bavinas matan fe shaya mai ki ushi military la de gorik makin takalash for military purposes. In a US government in fact mo out that later. Aranga stagluk nga sum loisle ko ay kapash na gimaka chamshon mo. Yung misle lash in an FSM. Kate kafu ki mga katarabing ang lenta. Hindi plus plans up la Preston we staff lash. You can make sure peace security and maintain in an FSM. Pangan kata mayok siya mga nagugugay na. Ang ale ingan in fact la kat pala mo wo kapash lash ki international stage. Wo kapash lash na ki Iplan Pacific. Kat member ki Pacific Island Forum. Takana kay wa ma ash ke mea silash nga ash organization si pagkatang Pacific Island Forum agat member ke shipin organization si ma keden kain sham loyungoki ke in na yok lash la security ka defense ka economic development ka education environment climate change mga kay wa issue nga kat na phone na ash ke we takan mashlosh FSM Pacific nga. Or a membership lash ke PIF, ka Pacific Island Forum, ilala Yoksrah bebe na kadalip karun. Shavla nga ke pe ilakin la kapash lash finan Micronesia. Finan Pacific kadita lash sub-region tolu. Polynesia, Melanesia, Micronesia. Na susi lash sifena finan layan lash nga kataman Micronesia sub-region. FSM, Palau, Marshall, Nauru, Kiribati. Guam sinamay dal US territory di katikiya madalas ke organization silash ne. Nakadala shoot pay na le wo aloy mo kilash. Kapash lash na le akilenya. Te na ki kapash lash magina. Kung siya akilin pe kaya lalos na ki matay na finena. Having the Compact of Free Association, siya pa nga na-agreement siya mara. Katala, Shremla, katala akilin, Yoksrah yung kapaslar siya ng America. Mga Compact of Free Association. Yung Compact of Free Association, layla mo itlash ngayon dagamdag Guam o Rikma, lut. Pagkain join military. Ala special kapaslar nga, ala ki kawasin kalin kaya, Agad na shui peke sanggulon sin mit kol Guam kikos as Guam. Abi niya Hawaii ka state siya yung fatwa kan bagden kain akilin Catalan state ngay agadan continue in war alash ekin mit Kosrae finag Guam. Kat nimta ngay timalash pa ngay kat ala shui la mit Guam mit kol Guam kain layla gaden kain. Ucap na vinena, ako ki lut, orekma. So, ngaya, alapos mga kisaman, bangay ki fakulo malap na she was kisbin pelo ngaya tayo tuwi. Ngaya kasi fakulo malap na she was na kayo. Kulo ki Kosrae pinuwas. Ngaya siya pa na fact, week na ngaya, lanyosom na, Lalu Kavana Lulu and Guru Ocean Palau ke in operation lash. Kat alebu sham lash elale ito la mwet Kosrae vinin Guam. Vinin mwet we are siya yung onpe group yeah. Ala as responsibility lash to then make sure matalash vinin Guam elwo. Ngayon kasi vakula malap na siya usna kayo mwet cool lash. Kaya ke church, ke community, ke po sikalan ni karangan, right pinuwas kung dahil kain fact makat contributing member na ke nasinan Guam. E pa nga siya na tutulak, siya pa pila malak, pila ke kat kain bikuwas ke kasi ngayon kain napilin lengan metlila. Well, global Vice President. I know everybody is hungry, but we have a couple more remarks before we open up the food. Please bear with us with that. Well, siya nga nga siya pinago,
remarks here, KG President, last minute Vice President Nimus Salig, you can now get given. Develop Kibela, President. Shabush the long say we go specificating gossip in God, or not in Chinabe or Prango Macalami, Kalang got this years, in the other kind of any people. And we buying the Guam recording and with Poland Church there. Go with the Guam. Ekin met kool, hospital anyway ka. Most of them we got in Arsenal, Vice President, we second lady, staff knows how we did. No one have. It's a good opportunity to acknowledge your presence tonight with us, and I want to thank you for sparing your time with us. We na pasang nagawa in Auckland, Bella, buying mwet the lang nagawa. Gives Bella the Gani Lasher. Ama from nagawa, ala Galantari, ala Yoksrah. Iplan ke chia sa Auckland na ingan lash in Wigawas. Injapin demo inay na mura ikasayangan. Almen layna nasiyas kawa. Ini merasa yang dekat dengan ini, yakin met Kosrae tapi dan Guam, mana Yoksrah dan Dewey in skala ni lain ak first year. Yok na dekat matangan met siam tapi dan mai ini mai ak kayon ada ram rumah kelim ya kerana ak kaya tadi atas semua full fashion. Rola na kes mo niya ko. Defin mo hindi tuwi. Nasis na kayo finde de dalam kayo na murai kas ka mo alat fu mo ipa to pensa. Akay ko sa kayo bilo na malap kaya pelma. Hello, Vice President. Okay, we're supposed to start with our little anthem, but we somehow it didn't pop in our phone, so we will do something different. 2025. We will do this now, and then after that, and then MK will open up the table. So please bear with me with that. Sorry about that, though. Please, everybody rise. Comrade.
Well, lumalap. You can be seated. Bella Bella Ibke. Panigasra. Kulamalap kamalan aro paimsi. Kulagyawan skoa pangawin mo ni mga eleva ni no. Skoa na Eric na nakaintara mo. 25 pange arame. Introduce my wife. Can you please stand up? My wife, nobody know you. Please stand up. 25. 각색인 것 같게 먹을라 싶어요. 매를 다음 사람이 안 돼, 보통 말라 송이 먹고 나쁜 나 완전라. 만나게 바바 노래 사가 에나 끝내 겨울 미을 것이야. 알아, 다음 사람 난 다와기를 아스타마 리바스타 diginis what call ni dawi and organized per what call la laptop me are in body and we start from them. Kailan si mo na go mara ni te bos ko me inak per ye pe ko te mo tinga na para la mo ja sa me mo ja yen mo te lo pa na ta te bos ko kuna ma da kung dal pa sai te bos ko ngora kade kai ba mo pas mo mo ye naging apak nga from my to nung siya lain lain tawag ito ka faransin randu ka himo puspuspe pango paka lamalap Well, lumalap. That 3 hours went by just like that. We killed that 3 hours, so it's time to eat. Please, everybody, enjoy yourself. The pig is still in the womb, so they're getting it to make sure it's still hot. Ano guess na boy, malan mo? Oh, Morelli, let's eat. Wait, since you go inside, in my shelf, there's some plastic spoons like these. Get a couple, get about 4 more. No, where's Lansky? Oh, I'm not gonna share. Hey, I can get the Twitter. Is that for YouTube? Shaka Shaka?
Okay. I did the whole thing. I'm gonna put it together. I'm gonna be in the way. Can do. Huh? Why? Say hi. Hi. YouTube. Yeah, please. Okay, thank you. Dale, kumina kon po, may ko yun. Dale, Yoksrah pelon jelo. I just want to record. So the first one was like already like 1 hour. It's dark. It's dark. It's dark, I said. It's dark. That's a fun. I'm vlogging when we're going to school. Hi guys. Yeah, I told my dad. Yeah.